Ngay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kumusta ni Nanang? Damag ko nagpa-check up da idikalman. Ay nawaw, apay asyak ti pagsaludsudam, ket sa anak mat anapan ijay. Saan mat laeng asyak ti kadwa na nagpa-check up. Sarong karamot nga minti inam alar ni bakit. At dangarod ni Mayla ijay, kabailan na daytan. Unay ka? Itaas si bibiyag pa'y ni Nanang mo. Iparik na yo kumamot ipamatagyo ken kuana ah. Alawanen, tapno awanen ti adu asaom, mapanak iti ayanda itamot laeng. Itugot mo ni JR, tapno makita naman na apong na. Saanen, agbati laengen. At da ka mat akadwa na dito'y balay. Sa anak mo't lang agbayag ijay. Oh, anya timbaga ti doktor nga eh. Naskan nga ag-maintenance ni Nanang, Manang. Anya? Hay, dayta nga rod ti parikot ita. Sapay nangina ti agas na. Apay aparikot, kat adamot pension ni Nanang. Adda, ngam saan nga umdas dayjay apagpaagas ni Nanang, Manang. Ay nawaw, kasano nga rodan day tangay? Amangan ko nak no adda kwartam dita. Nayunam ko mati pensyon ni Nanang tapno adda maigatang iti agas na. Pangala ako mamot ngay iti kwarta. Kasano pa yun ngay dayta? Ano san nyo pa ilaan nga ipamuspusan? Tano siya, talaga nga awan maitulong ko. Saan mat amabalin abaybay anta ni Nanang? Kaasi mat, Manang. Isu nga rod nga ipamuspusan nyo pa ilaang. No kasta? Ag-maintenance mo ni Nanang? Ay nawaw, kay bagbagak laang Benny. Di karakaro ang magastusan da. Ay katwa na. Gitaam no ta sobra iti tangdan mo. Mangted ka ba kay? Tulungan nyo ni Nanang yaw, tapno agimbag. Sanon, at damot pensyon ni Nanang. Makaamumot ni Mayla amang ibiro ka. Ta isumot ti agnumnumar iti sanikwa ni Nanang. Narigat nga ta ti mga sikaso iti masakit. Bakit? Basta kasjay. At dangarod ni Mayla ang mga sikaso kin ni Nanang. Kabailan na daytan, ngamin awan pa'y mo't pamilyana. Dandanin maibos ti agas kaw, Mayla anak kaw. Agsweldo akmat kit din ton Lunes, Nanang. Anya nga taano mangila ko talaengen iti dagatayaw. Ay nawaw, apay amangila ko tayo ngay, Nanang. Wen tapno adda pagagas ko. Tapno saan ka mo ila amarikatan. Kurang mo nga rod ti pensyon ko. Wan ngam no ilako tayo, papanan tayo ngayon. Saan mo't maila ko amin, anak ko? Ti daga tayo ijay amyanan laeng ti ilako ta. Angam Anak Nanang. ko, kayat ko pa iti agimbag. Kayat ko pa iti agbiag, iti napaot. Ay nawaw, oray siyak mat Nanang, kayat ko pa'y makadwa kayo. Lukas ta nga road, tulungan na kanak ko. Ilako ta ti daga tayo ijay amyanan. Iti kasta, adda pagpaagas ko. Nadakamat di ka nakamay lang ay laklako yung kano ti dagayaw ijamyanan Manang Flora. Wan ading ko. Ila kumiti dagami ijay amyanan. Taiso ti pagpaagas ko. Adamot pensyon mo, Manang. Ada, ngam saan mat nga umdas day jay. No kasta nga raw, kasaritak ti anak ko. Gatangan may tilaklako yung adaga, Manang. Agpaiso ka bagay. Wan, Manang. Ay naagyam anak unay Saan kamin amarigatan nga agbirok iti bayer. Agpaimbag ka, Manang. Mga nakay tinasusustan siya amakan. Tapnusan ang maibos ti dagayaw. Wan, isumater aramidag ating ko. Kaya't kumatan ti agimbag tapno awan pagparikutan ni Mayla. Sipod nagsakita.
Isun tinaanos ang mga asikaso kanya. Naimbaglaan tanasabat ka dito'y dalan, Mayla. Apay ka di manang laar ni. Ada masapul mo? Pudno ka di tinadamag ko. Anya anadamag mo manang? Pudno ka di nga ila ko yu tidaga ni nanang ijay amyanan. Wan, Ay nawaw, apay nga ila ko yu day di adagangay. adda ka di parikot manang? Sayang day jay no ila ko yu. Kasapulan mi nga ruti kwarta, nanginang amin ti agas ni nanang. Ay, Ay namanang, si bibiyag pay ni nanang. Isu anoan niya ti desisyon na para iti dagana, awan karbengan ta amang kontra iti dayta. ti ibagam ket di, ammom amairanod ka. Iso akayat mo met nga ila ko na day di adaga. Gamrod ka met amaysa. Pangaasim man manang, saan aday ta adaga ti pangapaam kanyak? Kas nakunak itayan, ni nanang ti akin kukwa iti dayjay adaga. Iso anoan niya ti desisyon na, awan karbengan ta amang kontra. Italaang manen anak ko umay ka dito'y balay laar ni anak ko. Una, tanapatig ti ibagak kada kayo nanang. Anyat ibagam aya. Nadamag ko nga ilakla ko yu ti dagayo ijay amyanan. Ay wen anak ko. At dabayer may ti kasinsing umatlaang. Ay nawaw. Apay nga ila ko yu day di adagangay. Kasapulan mi nga minti kwarta. Para iti panagpaagas ko, anak ko. Anyamot nanang. Nay, apay akas lamadanagan kalaunay, anak ko. Ay, kwa nanang. Madanagan kan samot no awan ipatawid ko kada kayo. Ay ni, saan nanang? Di ka naglibak. Amok ti aday ti panunot mo. Kasla siyak pa'y tidakas ita. Ay na anak ko, awan rumbo nga pagdanagam. Ta saan kumatkit di nga ila ko amin. Mangibati aklat tamot iti para kada kayo iti kabsat mo. Talaga saan nga pampanunot ni nanang? Ay nawaw, apay ni nanang, larne. Una, agasam ngay day jay. Ila ko daki di kanon ti daga ijay amyanan. Kasapulan da siguro ti kwarta. Wen angam sayang met day di adagano ila ko dalaeng. No kaya't mo ti gatangam. Awan met nga rod kwarta. Amok man ti adda di ta panunot mo. Anyat kayat mo asawan si ka, Benny. Madanagan ka no ila ko ni nanang amin ti dagana. Mabuteng kang awan tawidem. Ay, saan Di ka naglibak-bakay. Am-am mo kanya. Apay ngamin nga ikam itidakas akay papanantimbagak ngay. Ta imbis ang madanagan ka iti sitwasyon ni nanang. Saan? Ta sa bali mo ti pagdandanagam. Itad kon ti bayad ti daga, manang. Lukas ta, nagpawitan ti anak mo nga OFW, Joey ading ka. Wan, manang. Bilangan tayo manang. Tapno masigurado, akumpleto ti kwarta. At damat pa nagtalikukan ka ading ko. May met sa gayam no urayan tayo ni Mayla. Ay laengan ka bagay. Ni may lamot laeng ti pangipadulinak iti dayta a kwarta. Ay wan may mayat no ipadulin mo kan Mayla. Tama nga numatakaw pa. Wan nga raw. Anya nga oras nga agawid ti ka anakak, manang. Anyat oras ditan. Alas 5 iti malam, manang. Ay paawid ang dayjay. Alas 5 iti malum ti out na itakat. Mala, agkapi-kapay pangururayan taken ko na. Binayadan nyo ka din ti daga ni nanang, Uncle Joey. Wan, hindi pa napanalawas. Ay nawaw, nabayadan mo't gaya man. Ngam apay nga awan na dakdakamat da kanyak. Adda ka di parikot ka anakan. Kasla madanagan kalaunay mo. Kasano? Kat kasla ilimlimod dananang kan may lati may papan iti day tabanag, Uncle. Tinadakamat ni nanang yung kanyak. Kat para ka no, iti panagpaagas na ti kwarta na paglakwanda. At dalakit di sa bali a plano da kan may la, Sa bali a plano. Ammo yun ti kayat ko asawan, Uncle. Kayat da abukudan ti kwarta na paglakwanda. Iso nga agul ulimag da. Hey, pagatapan man ngamin iti drakes ti kabsat kan inam. Pudno
matangkal. Idi pa'y gayam na panalawas ang nakabayad kayo. Ngam di da pakpakaam mo kanyak. Ha? Managim bubukod dagya adwa. Anya? Apay ngay akas tamot tenter aramidan nyo, nanang. Nay, anyat kayat mo asawaan laar nay. Binayadan mo't gaya man ni Uncle Joey ti ginatang dadagayo. Ay, wan. Impay dulin ko kun may laakabsat mo ti kwarta. Da kayo laangan ti makam mo iti mapaspasamak iti dayto abalay. Adda parikot ay anak ko. Da kayo ti parikot, nanang. Ay, di ka madanagan. Ta para iti agas ko ti bayad ti dagatayo ijay amyanan. Amangan no inton madamdama, ket ila ko yumot aminun adagayo. Awan pagdanaga, manak ko. Tasaan akon amang ila ko. Ikararag tay latan nga agimbaga koon. Tapno saan tayo nga agparikot iti kwarta. Una yan, manang. Nagturad ka matan amang ibaga iti kasjay ka ni nanang. Ay nawaw, di ka man makibang si Kamayla. Anya launa ti pagdandanagam aya. Awan mangagyo kanyak no husto ter aramiden nyo. Ti kaditawidem manan ti makagapo. Isuakasta ka, manang. Tinaibagan ni Uncle Joey kanyak. Ket idi pa'y napanalawas ang nagbayad. Katuan mat. Apay aya. Amo ka, kaya't mo abukudan ti bayad dayya adaga. Ay pangaasim ta sardengan nak, manang. Saan aday ta akwarta ti pangapapaam kanyak kunak manan. Ha? Nalakaken ka ti mangibaga iti kasna. Ngamen, mairan-ranod ka iti kwarta ni nanang. Ay nawaw, no kayat mo, di agsinukat ta. Da kayo ti agnaad dito'y tapno ammom ti sakripisyo para iti inata. Tawid ngamin ta adda di ta utak mo kad. Nasakit tinakam ni manang bukad at mayla anak ko. Ay, di yulatan ikaskaso ni manang, nanang. Kasano nugumura ka data. Awan dakas ngar aramidan ta. Apay kumaama konsensya ta. Anya nga tano ikam ni manang mo iti kwarta. Nanang, para iti panagpaagas yu dayjay a kwarta. Saan yu a responsibilidad ti mangtad iti kwarta ka ni manang? Laglagipan yu a kwarta yu tinaigatang iti dayjay adaga. Ay, diya ka buno anyat aramida kanak ko. Ay na madanagan laang ni manang no awan tawidan na isu akas jay. Ti panunutan yu kit di ita ket ti panagpaagas yu. Di yu istresan ti bagyo may papanlang iti dayta abanag, nanang. Apay ngamin amasapol ang makibingay ka itibayad ti daga ni nanang si Kalaarney. Ay nawaw, natural. Anak-nak mo't Benny. San ka di pa analawag ka? Tiyan niya. Naila ko day dya adaga, tapno adda maigatang iti agas ni nanang. Saan atapno adda pagbingayan nyo akwarta? No agul uli makak, ang mga nudyak mapupuutan, kat na ilakumot gayam aminun adaga ni nanang. Di rin mo arti pudno. Ha? Madanagan ka no ilako ni nanang tidagana, kat awanin mabati at awidam. Dakas tikas taagalad ti may sang anak. Ay nawaw. Ita si bibiyag pa'y ni nanang mo. Iso kumati ayan ti atensyon mo. San kat adagiti sanikwana ti bambantayam. Di mo urayan agumura ni nanang, sakbay nga agnakem ka kunak tumag. Ay naman ang kontraam mo't ngamin nila Arnia. Gumura mo't kanyak, ading ko. Dagamday jay, manang. Noan niya ti desisyon mo. Iso ti masuraw. Di ka agpaabak iti anak mo. Tapos saan nga agruam. Ay, masiksik anak launa yan. Si kati ina. Sana maiparbang ti kastangar aramidin ti anak mo. Amo na lang arodin nga daagas atum tumaram. Kastabay lang ti aramidin na. Day tangaruti pagladlading itak, ading ko. Hay, ada talaga na kita anak akasta. Napatpatag ti tawidin dangam ti salun at tinaganak da. Ninanang ngay, Adda iti silid na, manang. apayakas lalikliklikan nakmat. Agi na no. Aginanawon no? Di namat lang kayat ti makisarita ken ka taam muna at ti daga ken kwarta manon ti gagaram. Di na kayat ti ma-stress, manang. Saan mo't aday jay ti gagarak kat?
Ay na, bay ampay laang ni nanang manang. Di mon dagulitan. Nasakit tinakam na dayjay. Tano agsasao ka ngamin, kat dagiti sanikwa na tinapatagken ka. Kat no di mon tupay maaramid timang kumusta ken kwa na tunggal umay ka dito'y balay. Ah? Ay, ko ha? Anya nga ita, likliklikan na kalangarudan ni nanang. Ay, awan ser-serbik asim marungkar iti ayan ni nanang. Ay nako, apay ka di. Una, tadinakmut kinasarita. Anya? Saan apulos arimuar lakay? Nagpupok iti silad na kabayatan ti kaadak ijay. Amo na siguro ati sanikwa na tinapatagken ka Iso nga rod anapanak ijay, takayat ko ako mustaan. Basul mo, no apa alikliklikan na kaninanang, isong aganos ka nga rod. Kasano abumawi ak no kas jay laeng? Sigamot ti makamu agad jas Sika nga rod tinagbid daw. Alangan may, aninanang ti agad jas para ken ka. Agbayin ka mat Nanang, nangyagak iti prutas. Ay, agyaman ak, tanapanunot mo anak ko. Italaeng manen akas tati inaramid mo laarne. Kaya't ko ti bumawi kada kayo, nanang. Kumustan tirik na yo? Badagrik na kat ininot meten nga agim imbaga. Ay kat nasaya at ano kas tananang. Wen, naanos nga minti kabsat mo ang mga asikaso kanya. Ha? Ni Bayla kunak, naanos ang mga asikaso kanya. Nga uray awan itid ko akwarta ken kuana. Ah? Ay, kuana nang. Nasakit ka di pa'y tinakam yung kanya? Imbag aklaeng timakit kita. Dakil tinagdumaan yung itikabsat mo anak ko. Ni may langarodan ti paborito nyo? Awan paburak kada kayo atwa. Agpada kayo an apatag kanya. Ngam no ugali ti saritaan. Nasaysaya at nga dayo ni maila kanya. Saan at itawiden na ti sang kaibagana. Ay, sorry nanang. Pasensya kayon kadagiti dakes an naisawsawang ko kada kayo. Sa balilat tamat ti panakilangan ni nanang kanyak lakay. Nagpasensya ka ken kuana no? Wen, ngam kaslaawan laeng ken kuana. Urayam no kaano ang mapakawan na ka? Ipagarup siguro ni nanang asa anak met amasaksaktan iti kasdi nga aramiden na. Ay nawa, di ka pala nag-artista ba kay? Na, Tanalaing gamit nga drama. Sikatiin mo na nagaramid iti saan amay parbang. Nagado ti saom kadakwada ide. Ita, sikamot ti feeling biktima. iso nga rod nga kidkid dawak iti pamakawan. Ura sinumot Numarik na da anapat patagtitawid ngum isuda. Masakitan da talaga. Nagbalbaliwak magtan lakay. Nupod no da ita pa nagbalbaliw bakit? Ipakitam, kan ipariknam nga rod kan nanang. Ipanaknak mo apod no ti panagbalbaliw nga ibagbagam. Saan laang manen nga agpatingga iti sao? Ay, nawaw! Kabayatan asi bibiyag pay dagiti dadakkel tayo, iparik na tayo ti panangipatag tayo kadakwada. Saan kuma at itawid ti adda iti panunot tayo? Kumustaan kan ikan tayo matida iti oras. Iti kasta kat maragsakan damat kada tayo nga anak da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.